ngila kendu family members mapalak DM yang maju page mah tini lah kela subscribe pinjo YouTuber nang no kan parlo kela fotografer ya ki subscriber la dia tang ini hita kam pela kam jam nut teh penma mana jalan ha halo perlok perjat yang sebab yang fiber khas kene YouTube channel ka jom ni temtang ladan ne poslong la poslong ma temtang sing ka de kasni Valentine's Day te kumbang datang hingi poisnis poslong te bang ni ong bang numle video ru so kumno rakat ka sing Valentine's Day ma bangin pun iya tadi fi bakadan kan ka evening market hanya po non polak ma hanan polak ni kali kan ya temtang ni dang shopoi hen ni po nan polak ni ne PE sendiri dengan tekab surrounding dengan spin EP pada evening market hanya kabar lapelong hanya po lihat yang ayu but decoration tinggi bapaknya menanya ru ilai tak ke rong saus dak dono deh mah deh kas si Valentine's Day bang bam tu nu sai pet ka but say abru ya ka ayu ya ka video bangin sabatai jog yaki full budget yaki jinglot berkaya pa andaman ndeh kane ka video ko bangta ako ka video ko bansawan kane ka video nta kane ka video Valentine's Day babat ngin EP ya kane kayo evening market bala pelong hane pa nan palak mah deh tin jano stay nan songsan ya songsan at nginya pen ipat yaki hal mentahi Entam tayo ngipin inang ni na jangan no apo bordar mah bordar area Pakistan Bangladesh India te perlok te kenta ka evening market mah pelong ni pa nan palak penyi kita balloon rong sama ki decoration kita ki kido nuat mah ting sialis stage dan ngin spin EP ki yu ati po kayo evening market mah perlong depan ni filawin ini ni ya surrounding ni nan palak lasna kum ni giat support Japan mah ni giat oh di tu bapa badan program Japan in Meghalaya kenal hoy bang dan mais seni dan sakinnya kenapa deh teru dan Matli sogli kigit Krishna. Tingin siya ya kaya ka nan plak ni spini fi surrounding mo perlo. Duna haday. Kino. Plan ka jundong ha kani ka nan perlo. Pej perlo. Lai kimaru te. Padu nadak hama. On. Ui, bang habis tu dia. Right? Drink klem slah. Hai dus. Langkong ketik suat. Mentau bunangis yung unique creature bete. Kenal em kitid ding siapa andaman ru. Baik mentau don tenat ding apa wat slik bom don slah. Imah deh. Hantet ha damit. Dia ngayu perlong ni saya kat semua banyak komen. Ibi, pisau kumbara apa sa Japanan? Balay. Palan. Ay parlok man sala don gym karkhana
hang ni apa word slik. Buon apa nongon lek kai mo. Ay. Bas pan Kulung. baki Jaka lek kai kulung. balong useful kan. Ya beli hydropal ala balik hang ni babe. Ay ladan Ya juga. apa ko kabiang he. Kade pag gym hindi na mo jok kulung. Yang Eh, girang ba balik lek, morning kulung, work, evening work. Ti padlok kat bampat. Yes. Tem jing rangin ya lit pet na siya. Evening market banyak pen iya pisama. Chaludos. Senang Devi. Macam senang pelong stay siliang. Insyaallah pelong ni dai. Ti padlok daki Donut. balun bet donut. Pedos ki donut. Ni lah kuah sender ni. Senang deh. Ki donut jom nu tep kin ya. Kemudian ni syawa kai syatat. Kai syatat kai. Bas. Basa. Senang deh. Tadi am Kami decoration. ke evening makan. Ni. Ni saya stay. Pidalek candle dinner hang ni bas. Bila ko alipos pa. Ay. One. Padlok lah kalau photographer jengi minta kami Okay, check first. this beautiful couple. How is it? Nice. Dia perlu katuhi ngila ada banyak post dah rakane ke Jakabat kalong ke bai tanat bahama tang ba flop no kila ya sedang ban tem cingrai bahkan ban pen attract ya kan kayo bakin wan kibrio te shaban kin tem cingrai kam he sure aku abangan ai no ini special gift moi gift beret na kalyang ka jongai ba yen nomor ba ngam yo ban pen biang baham tos nem no ram ngidang shopai hislo tem tan ngidang shopai temas ya pai kadai no kom tan stadium lali ai dia Levi ngan ai no ipi nomor bangan rasa mengaruh ngala taji keti ngan ai pim tama pen ngai tong new buke happy valentine's day vi Thank you. ngai tong new ngam dan era nomor ba ngam la ngam yo bangan letiet ngam dan por nomor ba kikam rupili kelas akut kikam jam That's so true. Mas Bagi pelak nashwa. por. Ngali kan expect hiba pin ay tayo sintir na mabagi na ya wan. Slam malam mungkin de wan shen. dia Thank katai you. dia mentangin ya lek nyosa yo na to yo rung spini katu kanika yo jan mian ma Yo janlin. dengan spini tang katu kane ki adi ki bu ki kombangi Juliet sekui ki sano ki bangi Juliet bangi spini ki dan ki dia katu kane ngin kat bang ngilana kalian kejongi ngin spini be pi ma Magkaway nga ko aban ong padlog. What's ngoy baby jo nga imdalang expressive ba? Hakakam. ngamlong romantik san ngamlong I-romantic pala tang expressive kamot yan imdang. Tingan kira na mga kandiad ba kulay sigwan ya ka. Ya ini sentiyo ba susing hakani kasngibat man lakapuat kad ba day special occasion ma lada day birthday lada day anniversary lada day Valentine's juklet ban ay sentiyo yang nga no kajingkuman no ite ba sentiyo kapinkuman yang nga tagada issue ay sentiyo ikam ong yang nga bat hedi ay nga kantib ba i kid tu nak kepir kibrio ngak kepir asli kat lagi ay ti kulay sigwan but it's okay But nga comment sa padlog lada ko ay even no expressive em hakasingiat ho in long expressive. Hani sugar expressive ba nga kin kay lam siya mo. em nomor ngalalong malian kun ya Comment. ngalalong malian kun ya ba ngan keren bet
director. Komen man pensilal ya ima. Komen man pensilal ya i. Lada pensilal ya ite kamu kasih tuh saya. Bangan kan saya bangan le vlogs bangan face kamera ngam leran tamba bangan face kami kini kita ngalong leran nga post app Mentar lak ladan fever kan channel Tejal ngin ya lenya sheyong ino okay mah thank you so nice aku mamsnem give she give Bat bam juk pelit ha adu hadin lai senyam senyam. Kin mau em betul ki jan do. Labian hi dan I give untuk senyam bro. Naman ngam juk pelit gift na pelit hadin nice. I love to collect gift but I don't like to open gift. I like to open after a year. Ni lah kendu family members mau palak DM yang maju page mah ini lah kelas subscribe pinjau YouTuber nang no kan parlo kelas fotografer ya ki subscriber lah dia tang ini kita akan pelah kam jam nut teh hit parlo ji tenat saya siang ngapin ibiang mah bisa pinjau YouTuber na ikom ini baba kelas photographer, videographer, yaki family members. So cute, so sweet. Pen comment with yaki family members berak-berak. Hai dia comment kini. Tak biar. Ha? Ingin ni rungkasan ya, rung saya. Internet kidur. Aku men. Tanan bang. Bye. Kulay kang. Dia nak kelar. Pinjau ngang aku ni pinjau YouTuber. Nai kami ni. Ban pin comment bagi family members. Ni kendu kawan hak sendar ingin kental je ni happen. Pediang baik takam si makulah ke men pension abang ngilaj deh. Dan dia bagi bun kam yang bun kam ngila hi bangin pelat ikut dia kawai em parlo ba ini em ide best photographer ni kita jangan kias la dan mood kay na pen comment ni la da umtliar ban action commission pun tai la da island ban ita in hon pemesi pension dekat ba ikwa ni ta syu ang bing aku ada comment ko ada kontak in such pun blur what going on what is it so romantic hat i Jakarta pala. Cah, ni akan nastai. Basambi. Kitiar jemi berduaan mah. Yang saya belum tiar syah, yang saya lek syah. Kawai ke Jakarta, kata ke Jakarta. Bye bye. Ni parlang ngenlek so isyakan ni ke Jakarta. Okay, ti parlang mentangin ngelek so isyakan ni ke Jakarta. Hakabangin lipet. Babun hakidukan mah. Itu baking heaven. Ki baking sudah mah. Ki cookies mantap. Kami pun kasih mah. Ini rupiah dikit cookies. Ada sotron. Kalau ini apa yang Iza wine. Ba ini kong ide bangi wan hawa. Hai. Festival atukan Jui dan ite. Nilai. Bang, yang deh satu ni. Dia perlu pergi kini kidukan. Ilapan EP na do menen stall mo jong kaneka evening market. Kaneka jaka songkai da pitit bam da pitit bam ania. Songkai hanya piska parta de kiteki. Nama pi badet Live music mo.
Iba ayo nagdagan ba yun? Pitch lang ko. Belum tu. Seni rupa juhi. Ron. Pasti rupa stol itu bangiwan mana. Kelakon no, sampai kan. Tang dunia kelakon kelak. David Kemi stage. Ti. Kaya ka-update. Dia tanya lawan sah ni. Awak kan. Dia suruh sticky rice. Baik. Pajum dan sticky rice bagaimana? Itu semua. Bagong din. Sabang HM. Biang ni. Best. Bas. Kum dragon fruit. Penma. Mana? Dan. Ha? Ubang do Sophia nang ina jom kita. Itu bawa try kan? Ha? Itu bawa try. Passion fruit. Passion fruit udah usabrap, dah usabrap. Best part. Mucit aja kong dia. Hah? Nilai. Di padlock niya. Bam na bikini mapejing ibang kabak siya. Chicken siya. Cheese ball ng turkey kebab Ini seminggu besar. peri-peri tak ibang kita display lupa itu ni. Bukan lagi lang unik lang. Tapi bairit ang pagdaw tawa kibon haki option. Mabi. Alisong kaswa ni latai. Ini ti mentat kreat sila wala ada mat kata. Em dah layak biar cia lah kriat. Lah mi nani sih lah kriat. Kedai. Pagdaw ni pen ibahas sin mah. Yang kidan jan semi itu. Kia dia jan sem dah kuat ban wat. Mak jan sem lah ban. Pekai hangi. Terus layak kawai. Layak kebab. Kebab tu. Hindi, fingers fries. Fingers fry ni. Chicken fries. Kelangah tu. Dan No, semabang. apin kau jinalat dulu, apin kau jinalat. Dengan pelat empik. Oh, ngana mo last kang bab. Bun sang kajingbat. Habalawan yo te one market. Buat market. Te. Buat pulang. Te kenje kebab. Buat song. So ni kebab. Itu tu kebab. Ih, perlap. Ski. Misa batai roi fu long kumlo bang mah. Indalah try. Pitai. Habya ski ya hap kebab. Ya hab kebab benut Tang bangi kwa aja, tang bangi miu apa? Naman yung patpej bahag kidukan ngin sapay biang sa ang taray fried rice sedon mi mo. Tingin ya mat sa dunia kebab doi. Baru finger fries, chicken finger fries ibang HM. Oi, ibang tang tur. Cah. Your favorite kebab? Lah sos tiang. Hindi siya ta. Asyim na ito ta. Lah sos tiang. Ati bam jubam sat tema. Bisa lang India apa center. Nakwa bang nas no. Dukan do habas tay ni yo ha po crafted bliss. Noi kan dia kedukan kejungi sawat mah. Dah try tu kebab long kena. Hey I jigi feel bang back face dah I matang kan dia chua. I feel back chua. ta. Wow. Bang. Just dinasnya kena. Bang hao. 10 out of 10. Rukam le rutim, rukam design ru standard ha. Tang bab lapan. Siang bang lapin flower bi ni ni chanat ha rukam decorate. Da ali hay play di basay shoot.
Jangan ya Chang bab. yang mes sama perlong. Oh, ti perlong tangan mat no masu new finger nail ini yang apa ta? Ini kayak nama sini mah. Finger fry. Nampak mat dah. Kum do kalong. Bang, Out of 10 kat no pun ai. tan apa tan. Uish. Dia ngamal no sini dragon wine. Pas bedi dragon wine. Yes. Yes. Bang Hadin. That's a dragon wine ro. Pit karong palok kum dragon fruit bait. Yang pen minum Nih, pay dragon. Dragon wine. Nak ni ka dukan mo? Iza. Ladai kong itry jong kani ka dukan. Ikong ni ba ni. Ya kani ka video jong is komen mo. Sa share ni ya kita jong Iza. Ini ba man Iza, kadu ke? Iza wine. Ni Lagi lagi buhay nga slow mo kan dia. ni lalong ayo lalong regular ko semua kan kabangi dan event ni sit sembay na iam takadaw meneru ngim ire lakot ni mo Nang tunat kebel wine ro na marbangi ya. Hoy. Ikut tama. Tingi ali mat kan. Tang nakasi wine dia menam. kasih wine ka kang Kang tu balik ni kong duk ping. Cuba ong bangin sa kang nyok. oh katu hoy Hang tu na mangimpat. Ngimpat explore mah. Yang man kang nyok ti ngim la reban ayu. laong yang ato try kaya nga am siya nga explore sa asawan try no pi tu ong ngamut kam no Bang em Kabab. Kita ben balik-balik mah. Tisu ai hek pipan. Bas pa dia badan stick. Raymond ka Valentine's Day ngilibam restoran ebek mata dan restoran kan dia kabiang pat sin lanu Mah. ada ngim Hangi dan MD na ba hang bam dan restoran hangi ibang katu kabam king ya bam. ada ngim celebrate ngim bam ngim long no kuma enjoy mo menta kadang yang di online shine dalam dem kun yang saya celebrate yo sure lahabat kun Mati nga lambat. oh ya lam cingnya lam kembangi ong ini lam tour event Hindi na. ngayon Kasi am nilewat ko slay. Ngadan mga anong pintian. Bitan. Ay, Nasi banyak hi. kan ikut kamcin banyak lah dia perlu tanya lawan sana pa Murphy Kitchen mah lawan order kebab kan ya ka kombo kan ya ka chicken Hidden combo, hidden si individual, baik kadoro kandang diam single piece. dapat ni tu kilabu kidor sedang nak aspa sempau tu aspa Sure dan YouTube. lah kemen filayo ba layo ja Padyo rin man tadang order dan bogi badang dan. Ani la yap dan. Tang hangit ti dan di bam. tangan ni kanyi yo ba ma perlok kan ka Murphy Kitchen kan dia filaban yo ka home delivery ru pa salai ka ni ka website ko jung filaba call ni pe fala to for home delivery te ki number 4 ni filaban contact ke filaban follow ka page jung po Instagram Facebook or WhatsApp rumah tilak kemen wala yo ja Dawan hang ni hawat slik. Jaka syong ban bambu. Yo. Ma henengi ti favorite ni hang te jaka syong madang. hati tete pe plastik mo ya ja Anja lang ni hang te. da ja plastik hen lena CCTV. yam dom yo sya Dan yan to? Sentiyo. dan ye Sentiyo. Syong alishim na ta. Nandawi ka siya balik.
Lepas lah kajing komen ni ba mar namar ba udang ya ba na po mar. First time perlok manong ifi kani kadeka sen ben kong ingi ba ngin try ngin bat ngin mat ya kani kabam na po Murphy kitchen Nasional jong iba marhi. oh deh mulai sih ya ngam jute bra Day. toh lad ngin try menta ada kadang bang ba haba kadeh po mulai ngan salej bet bang ngan sathiet ya ngan sa order bet nomor home delivery ru ki ai ngalapan ifi bakidon ka Instagram page Facebook page mo ilai nam phone ru filaba contact ki home delivery kinwan rabi fi eng mentangin ya mat swai kenya ada kabang ngan order we haye Number 1 di komen itu imi basa sabi le badlabet. Number 1. oh ngidang yo bas aja Ibang day. Justinas ben Dinner, best dinner. piong wa ko aja na do mana Oo. no kabang la smabang ba Tingi aja fried rice, French chicken fry pop, popcorn. uni Manchurian Popcorn. oh popcorn dia mentang ngan match wa fried rice semua Can Pesa. hinya dua siya. Bye me. Okay, dah. Dah. Now let's jump on the board and it's that's the more pressure of the lap so I know ka kitchen da do ni ha kan tis kin ni ai ni ni palai do ni na ki ni to ko 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 kan ko ram kan terus na kai ka da next sidang Bang B, tip top basa madu chicken popcorn lu. Mat diat mah. oh Longgum nu. ngamaret ni si Bun. Nomor pila warning lupa mat. Yan. Kita mat sibun nambang ta. Then dah. Ni ya. Chicken Chicken popcorn. popcorn. Wi son tu. Basat. Ni ya. Besan. Baik, pila de wim tu. Ban bam ru ngan hikai kuno wan wa. Bang niam. Apa sih? Ya isat ha. Oh basa ka ba? 10 out of. Nice. 10 out of 10. Wow. Kabes palat ka bam tu si Murphy Kitchen. Tada feedback ka video jungi subah sa komen mo. Nasa order biang hapo jing junga. Palat sinong. Ali wan bam chua. Chan. Perlok PE kum tu ba kala. Good mo kane ka evening market bat kalong ka ba kalong ka ba itanat ka bat ka ba syongkon ba ma de lada phikwa ban yawan ya kane ka evening market phila banu yawan visit hakasngi place thodeng si sejan bat si sunday ma kini sausngi si place thodeng si place thodeng si sejan sunday kita hi sausngi de sawan bat siawan ban support lang ikini ki local ki jongi mo ki ba di ching dia bat ki istanat bah te menta ka de kasngi wang tan che te ka de ski ayu te ki lapun kon special te menta ngiru ngi la ya mit astat hing la imujah ne te ngi ya mi no na ne bat ngi ya len no spo nga yeng la de sala yeng nomor ki lakhang atat kini kidukan ne bat ka menta si te sultanat bat ka so kriat astat kadang kriat bah kateng kadang so kriat bah kadang smak kriat nomor ba kane ka nan ka hane ka don te dang smak kreat hi ti perlok tang tu video ni pet kon ne ban skendo ben fi berkan next video ban son ba sabah ban like share basa subscribe ngobha ban wan hakasngi si palais thodeng si sejai si sandan oi ti kini kisau sngi hide kisngi yo hamni what's the nan palok bat phila ban yo ila ki jong ki khmat bat phila ban ba mi ki jingba ma pher ba hoi ban mat ba pher don kita ki Korean product sawan pe hi sawan pe hi hoi but ban pen bhabe la dia ma hindon ki product ba pher yam long no wan ai men siem kan I'm ajing kersan ajing ai men siem ai namar ba lada kani kayo kalong tang kita kisngi
dan nong wan kalong kenja ma kilong du man sim no te Kedai. la wala da phim thit phi chuan kai la long no phi pun bun briu kalong Bun ai man briu. sim te ada kalong no dan briu dan nong wan te kalong plus hope kenya ki Kinja te mo chuan ai kay. man sim kenya ki Pichung ma shit ali ling nya wan Alright. sini kat bawan silong sa wan ma. alright te perlok tang tahi ngin lin siang nomor pangila miet artat hi mah ngin skendo bang phe kan next video ban swan bas ya yai up ya ka video ka jungi ka ba ngin sa pentip ya ki budget joki tur ki jungi ki bangi lawan na po Andaman ngin sa pentip ya phi ki budget ki kerteng hotel na dong sidong ngin sa batailut ban sa mah May tips ru kumno pan travel free Alright. without spending much. te tang katai bye bye Good night. We love you.